On rohkem, no. Täiesti õige. Lapseid on olemas, kõigasuguseid on olemas. Ja nad räägivad, et meie oleme. Vaata, sa algajaid nägid eile või? Just. Jumal lambikas nagu. Kuule, tead, kell on helisenud. Kas viimata ka? See on kohe veel siis. Aga jah, ühe õhtu võiks tegelikult teha. Lähme jah. Mõtleme sinna klubisse. Jaa, kindlasti. Tead numbri ära? No, 53 või? Et ma olen, kuidas ei olnud, neil ei teadnud. On sul? Mitu? 2 Tere, 2. Liis tuleb tahvi ette, kuidas sa nüüd tähendama? Tear in my eye, I stand all alone here at the altar. He's out. I'm left with a problem now. I'm here on earth, left with a pain. Midal ei ole võlts. Läheme siia! You should have called! Läks? Kus see on sama? Palju? Oota, ma olen üle ka ikka. No miks Liis ei tule? I'm missing American dreams since I was 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? This bad media karma, another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exceptional earner. You want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous. You want a piece of me? I'm Mrs. Oh my God, that Britney shameless. You want a piece of me? I'm Mrs. Extra, extra, this just in. You want